okokwa mu wie ye no ade a chi ye no akoso mic na Samson Kwame Nyamte ye wo interview na udidi matem ufisa me te ofie me te ofie ji akohoma sika wa hu ana afisa me ye wo small boys na wo mo sora wo sresre sika efuru ho no na wababa wa ma o mudidi o man ampipifo na wadu o matama ma o mafa o mu wafa o hu adi no me akura last stop and nobody can stop me because we yes na wo person due sa na 419 nti sa me ma opportunity because me am papa na wo kan sansem phone wo brekum wie ya de tia wo fa me wo frɛ me am fa ye no na say no ka kire o say abronya kura de akyɛw the moment I me pick wo call no na say wo say abronya de akyɛw but for you to continue the next day no owura wonye be man tell me it can never be say me wo ye be man tell me bi nti da sa wo be ye be man tell me and they are growing obia malam bi obekasa asem ne bi akyerɛ no ko okɔgye advice foforo omo obehunahuna mo no yes MPP mu no behunahuna ba me dia me territory dia uduru ye non stop dia uhunu bosoma me hu bosom I'm telling you as a matter of fact men had bosoma me hu bosom who ye by for me by for o kwa sorry me kwa sorry nti get it sa fatu team put that in your mind nti obehunahuna binuma hunahuna mo ba mi ana obehunahuna no na mo me territory die ye frɛ wa kura last stop hey o nkura no menti o masem o me nko respond o hwan emu hwan dabi o voices na me bebo ne nkura ne nsem o maka na MPP di ajeje wa bin one people mu me so ma bin one people mu me da men say MPP dini because say 482 million aka upasa oji wo koko bodo ye tuama o enu ntina upasa wo say MPP say be ya NDC di usika be ma wa kama ye hunu because na no ne edi ma wo no 645 million no say aka 482 million enu so ye koko board arande abi ya we nti anu ntinu opesa o ke kanse ma na MPP gu se be ya NDC fo baka se wo ye adwuma ma nti be di usika sanyuma na wo ye no na no ye ko etua oka because why ye party adwuma na mom the millions of MPP fo mo so de kwam ko fie no obi di sika ko fie obeka kire MPP fo se ye tua oka 645 million wakatre MPP fo se wasena ye adwuma a ekada ho a etete koko board de ma 482 million wabo mama ne but once you are ma MPP now can enti guys say wo microphone na sa opportunity na wo messi wo sunyane say o minusi a wo messi sa opportunity no a wo sanko didi matam okumase minu ni negotiation me come MPP punch from bia kwako say mini negotiation ay Russia Ukraine war mini negotiation because on one katrem so oye sorry Emma Sunyan mejitu munti me yesa me respond to him but okwa so okumase no esa me stop no nti yesa ne de Ukraine for no mo to mba bi Ukraine for no mo to mba bi o ana Russia for office o mbetimu amu no mo kwato hye o mo so na fe de o makoa ma fe de Russia for na hu se yesonson tokwafu no ye sabi na asi nti ye Russia Ukraine war onya opportunity no so de o ka se ono aka se wanya ade no me ye sorry no ade ti okoto aso nti I'm not ending this fight anytime soon because me man opportunity aka me no sa opportunity ni ba ono Kennedy ni se me nkan asem ono ani MPP for na so no empanfo na bia nim se me wo ya ade na mnya ka so matwa so adade so wo ya me den me nkan ho asem bia na mom wo ya na mnya spark na me se ade wo me no ba wi a
Sasem ni ensiesie. Omo ni meso. Menya kasa we dia this matter de. Ma wie makuro so docket no. Menka ho asema ejanin. Oma me wiase bibia makuro so docket no. Na mo menya katra wo me hwa na ras wo yema ne broso nam se case we die. Ya ba solve asem no kra de se cemetery. Jimmy di say e de se ho na ya ba solve no. No be any over from any matter between me and you are members. And they know. Pentokwa bafunu, maybe Ukraine, Tintokwa de entra. Said ya wo pentokwa no, obi so pechen. They may yem party aduma. The omo ya no nkra ne ya no so hu ya dia. We are here. A brand here baako your friend David. No, your security or Jubilee House. And now one in a nam. All the platform, one in a nam or duachi, and that birthday I see none in nam ho. Tama wo kasanyina no. On in namo, and a munyai, not the platform so horrible mea. Not in so wo kasanyina nayam sename she and near man, no all yen or platform so. Nayam sri. Producer, me de besi ya momo obinim voice na ne enko yapon. Na me ya doma ukuoda ya de dwumadie the evidence show ebremo Friday ya de the evidence show ebremo ebe kakra no enam se dwumadie ne di ohia TV nti Ghana fo mu nti o MPP for muntia ya di party ya di baba ya adwuma di aban ne ba ye ne ahwefo nyina di baba ya aboa nti nam se do ohia nti ya do ohia ne ma baba beto no ma donate to support ohia TV ohia ne enko yanim anti Wednesday ya beto aso yoko ne the fast aba na Friday ya to aso nti monkwaso na momo ohia TV Chidom na ebeyi the producer bo obinim voice no sana no me kasa wa ha Friday me kasa minim asofofo a wo mo ba me nchen be ka kire me say ye de ye ready me kasa Friday ne Sunday obinim ko kasa nyame yom na be so kasa na me ni hobi e no kire o say me wo ya MPP ni na me ka asem kire wa minim ne me ka kire o minim ne nkrofo hyehyɛ minim ni akoso nkomodi akoso ewo individual churches ewo krom ha minim nkomodi akoso so ye bagigi no yo ye bagigi no mo ye betoto oba ye ho a correction ti ye ba man bofro to amane koko ne ye de mansa ahyam fini unse timi de mansa ne ya pai bofro to ne ye de ahyam se differa nti ni nyina de ba ma no na mo amra no so a ne ya kire ya dwen nti bo we ne yenko mpanifo me wo na jagesi afra me 4 times a senior bishop obinim asemu papa we dia ye me ne wo no se wo na be chai amanaka me na je de minjai because na me wo mpanifo etitiriu e wo ma so ne etitiriu but your papa ne de ye minti omo nyina afiri be ko kwa tonight you say me obi nim say me chaya onu de onya ma ne nkada was it the piala ya wo ne ye den e hyere mu because ye Ghana ye timi ka sama without evidence ya oh kanisa take it from me say President John Dramani Mahama ne recent visit to Ivory Coast no wan kwase ebia business bi enkoso ebia Ghana ne Ivory Coast adwadie entumponye ne ntuna okoye obi obeka se okoye se be ya Ghana ene Ivory Coast bilateral relationship we betima ya adwuma bia na mon kan tense me se obowa enti mo amode sa publication ni ba ye na president call Ivory Coast said e be ya Ghana ene
Ivory Coast relationship no ebetima ye tight na asundue aba the tour mon kan tell me say oboa enya no ntina okoye say Watara wo be a not so no ye to abakura wo na wo ye the third person but then am said the first and second aye Lord Babo ene enipa na otoso mienu no entokwa ba omuntamunti no ye ma wo the decision was that sentokwa ba dia ye ma nipa na otoso miensa the third candidate no emeye president na ye mpia nipa mienu no nya dai ensinchen that was the decision me boa momon kase me boa Santo kwano ene ma Ivory Coast nipa wuye I think it happened in 2011 or so 2010 2011 and asasem ni siye e wo Ivory Coast ya kwa abatuo Nanto kwasie na yase ane the first and second candidate no yempia omusinchen young guys na that time na mo mfisi so no mo pa mo google there just google and see the Ivory Coast war in 2011 ho na see ya e ma Watara be ye president na wo sadie na koso ama Watara ba be ye ayi president ya wako bako wako mienu ya the candidate yakwa ama candidate finance minister no ye Watara party no Frabera no ya de ne kwa eno yare along the line eno wuye owuye ya na Watara sisa constitution no wo Ivory Coast to say constitution be man kwan ama na kọ the third term man to kwasi ye man niema ye basa owie o se mawe ne patapa okọ eno ho lectures eno ho lesson eno ho tutorials ena yewura mahama ekọje na bat a month ago na 3 weeks ni e wo Ivory kwana ono so be fa so aye patapa ha kwana obe yusu sa lesson no kwana sa lecture notes no from Watara no obe apply no Ghana ha ese uduru buntuku a lectures no fato ho nya sa so ofiri tanki to no ba uduru black voter ha fatum mfa makra ha me implement it because sa lecture notes na ukwaji free Watara ho how obe faso akwa tetem bid tetem ewo Ghana ha no sa lectures no so mo ye light soup ewo fia ma wa mo mfa nye makontwi mfra na di na nka wo nko awiyam epia bontena owura emwa me catch play nya play mfa me se pia bontena sa lecture notes na ukwaji ye no fama wo wife Lodina because light soup dia wo pepa nti o ye light soup na sa lecture notes no mane no na mene ye na ontwi ne wayuam non fa mutu som non fa ngu light soup na di na mom e ka oya ma beboa na mom wo ma sa lecture notes no pia bonte na ye se wo be implement a owura wo de ningwase e na be kofie se wadwen ni se Sahel countries ni nyina no odo wakwa ball mo enti sa wo be boss apatapa na wo benya support wo Ghana wo benya omo support ama o ma be intimidate Ghana for ama wonya 10 bit ne dia menua akonta my catro letter notes no fire la soup near Watara twere ya ode ma wo no momu twina yuwa mu na fire la soup na di na krom ha de wo try aningwase beba because me catch for a fact so national time and be oppose because ono so per president yedi
because on train Emma won't quarter time bed in ye, ever do no kitapoma. Now, yes, you look at your name on up from my account. At the end of it, into on train. Na quarter time bed in ye, ne do one or 75 for or my catcher and say when you ora. Until say fight to be as a sort of fight too. Matter time bed no, we free war near open primaries, no cobino or in our rainy or lusu or lusu. Olusua wa lusu owini awarini we need the asawtwe ho a the possibility say ebi our chief of staff betima bom mosquito ye high and the yenim the possibility say our chief of staff betima bono no e high namom say wo mientum mane nkobie na wo pese wo ya asem ko chief of staff there so no 58 nti ane dia sa wokɔ bi kura aka ho obeduru ho no na ogusu gyina na mo obeduru na ojam na 74 75 on twema ye ntwema kura na ato ojam de no ye Ghana for ye ntwema na ato ojam de no enti sa disua na wokɔ gye ye niema funa watara ye ya Obo Buga, a man, the finance minister who out of war, a man or no sambe ye candidate, a corner term no. Don't try. So what Europe and as America was in this Kadiaba Ghana they send with money transfer no and I make count for a day amount. Send network ben no use you wait me a day send it. So we send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono wait to me a day send it. Now I was any just a first transaction no ubena a $20 free. The answer will be using a promo code JSXM2 and a desk screen so offer or first transaction ubena a $20 free. Meeting the Achre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.